Assalamu alaikum. Harayni hewrike on fop la landi ko jawontre parti jimo alla taw hara ko jawontre parti jimo wolbe sivude fode ya Imam Diallo. Donc edon andi gepi law ko ne wadde retard ko hawta ko alaka sendirede no duirano dum ko go di mudum jonnado wo hoolaado sikka gaynay wo on tigiri etta fo watta ko jifamu ƴetta yeruɓe faalaɓe ɓattina acca hedditiɓe bugo ko si tawi heewi ha hibbi si woɓɓe go metto ko ñama ñamito ma maya mayito si woɓɓe maya nde wotere joni Mamady Doumbouya o aruno o promettie na goɗɗo windi charte makko ko kanko windani hoore makko par ce que ko coup d'état waɗiri o ari o indike ni lui ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venir. Et pourtant, de waalata ɗum tawi mo fay jungo makko on ko hoore deftere e ko hoore bible o huuɗi yeeso guinéen en fop e yeeso Allah e yeeso cour suprême on fop e yeeso communauté international on o inni o wonata candidat o inni justice o wona e busol on o inni goto waɗetake fi politique par ce que en ƴetti politique e hikkini yeeso en yeggiti ko enen woni homɓe joni noon kanko wolude ɗum non on si tawi himo andile ko ittiri kon Alpha Condé ko sabu Alpha Condé o fe'intini ko duwa ɗon no inna manda ɗiɗi on tigiri immo goɗɗo kadi ara ma manda goto si goɗɗo gañike ma inna gañade o e yette jonne on noon o yetti fo o waɗi hoore makko joni noon Alpha Condé 2020 ɓayi ɗon ande laggi sellu gañike o forci situation ha fiyo jooɗi to ɗon andi Doumbouya tappale moɗon kudeta ko ɓayi o jooɗitike fiw hoolike o jooɗike woni ha 2021 naati siɓe waɗi coup d'état o ɓe ittimo joni noon Mamady Doumbouya o ala fewtude e meɗen enen terre à terre winna wawi o wona e candidat mais o ittimas kon hande kadi imo joinirde membre ɓe makko ɓen Mori Condé en Moussa Moïse en Ousmane Gawal en Bawouri en sifa ɓen yimɓe iɓe joinde ɓe ka ɓe wadde ɓe joué quoi par ce que si yeehi ha tawi o réussi so yi o yalta e min e fop meɗen o winna o wona e candidat est ce qu'on famille joni noon aɗo o yaltude ɗum noon taw o haala mo testude o ndaara si tawi kanko yewtunoɗo ngol konngol ɗon si tawi kanko yewtunoɗo ngol konngol ɗon o ñinnaali charte makko pardon o ñinnaali o tabintinaali konngol ngo o yewti ngol si tawi onon on jaɓi ɗum noon on hoolike ɗum noon ko hombo aroyta ɓaawo ko hombo aroyta ɓaawo Mamady Doumbouya promet time hooloɗen hoore nde huɗore nde Mamady Doumbouya ƴettiro fo o huuɗike yeeso cour suprême on fof yeeso communauté international yeeso guiné en fof yeeso Allah o inni o wonata candidat hande o yittima hasko makko mo juinde ɗon ɓeɗo yalta waɗanamo campagne o yi ko feƴƴi kon bilan on géricol ɓe haalala e muɗum hay fus o ko justice ɓe gollirta ɓe yiide milliard ji wonaɗi ɗin détournéɗe ɓe sutti no ɓe wonno warirde yimɓe ɓen ɓe soodude kadi yimɓe ɓen kadi daari ɓe ƴetti $50,000 ɓe ƴetti ɗin ɓe jonni ko kumpay kon dabola ɗon fi action ngal ɓe ƴetti $50,000 ɓe jonnude ɓe préparde fi blogueur ɓe ɓe préparde fi jonnugol blogueur ɓe en wawata e ɓindirde lagine e pays hay nokko ressource ji men ni fof ɓe lanni si tawi en jooɗike en ayni ɗum ɗo deyne ɗo 2040 hewti par ce que ko ɗum ɓe programme simandu 2040 ka deyne 2040 hewti ta lagine caabi haray lagine saali ha nanoɓe pular ɓe haray lagine ressource ji men fof meɗen lanni joni so tawi ko gonga wono jingande o ala ittude yeeso makko o ala fewtude caméra ji ɗi ma e journal ji ɗi o inna kanko o wona e candidat ko Amara en e Ousmane Gawal woni inde kamɓe ɓe ɗumanoto ɓe wona yimɓe série ɓe ni sina ɗum si tawi ko yimɓe série ɓe ni noon ɓe ñiɓinayno gonga kono ɓe jaɓare joni noon si o formi plan makko ɗo ha o joɗitike ko billahi ɓe itta mo kankadi wonono Alpha Condé waɗiri noon par ce que Alpha Condé Doumbouya ittali mo feno nde waɗayno ɗon campagne makko ka o ittanomo ɗon o ɓawi o joɗitike o hoolike o joɗitike e Doumbouya kanko noon imo andi population yiɗamo guiné on yiɗamo o sa o wari waɗi coup d'état mo ka conseil waɗi ɗum Alpha Condé coup d'état par ce que mo andi guiné yiɗamo so waɗimo joni coup d'état o ari o yewti fi organise o élection yimɓe ɓe yiiɗaynomo moƴƴat mais
ibe be yidimo parce que be 5 septembre de wadi pardon de wadi coup d'état 5 septembre jama fo ino kadi be jo'imo be jo'ino e hore koko prometi Guinée fop jonno so ino on ta candidat blogger be no tawto demo be fo be yolo de to parce que Doumbouya testé woni on dara si yehi hata e way gasali o joni talamgo ko si yehi hata e marsi ko billahi o joodi to kadi dum wata on hulu dum fiu o joodi to dum wata on hulu jonno si tay wodo nyinnale hala makka o nyinnali kongol makko o nyinnal sarto mo yetti on goto areta baawdo holo demo parce que sondari promet yini kala prometru yetti ko fo hawti ko wadi ko kanyum tun jeyi aren hulbini ko dum do wado reten gol ko hore mom donc na juutingo yete wattani ila moja ono wonbe tawtode Mamadi Doumbouya ono wonbe tawtode Mamadi Doumbouya sanza piji yaata goto inna ko tawto mo kono si tayno ko gonga o moy sare no sitti parce que no labani on menen ko gonga mi woni si tay ono acci gonga o yeji ngangol ko na gonga are meden tawti on kono non wato yennu men menen men ala yennude goto modo mais yewde on ko duwa kon parce que ko fop meden hawti la Guinée